Hello guys, lagani video sa pangapong guruk sudung sero sekato tatapap pune se pesbine ada peselang to inge sero sa isam banaiye idok logoddo e porokappe logoddo banaiye se pakse bangomoku koe tato tatapap pun sam lapak da sarang ko sim lapak da apuncam dekat orang kesarahan penting gela kalang yaitu arah jajat dua dak punaralo so kosin kama kang ketora itu narang apa lau tu ini deh pakser pukoe share pungam to bo orang kesupa kangkana berpupo ya punggel lo ya kata pungam tago orang kesupa ngolol lado aja jopo lo ya betul banma aja belum melo apu de mikya gona antar jillo do orang kesupa ke bom panama bom ketake talaba sepiasa orang keseloduk tu bong ready kang orang ke kira hian tu bong sepango tula pelu ye deko pelung ma tula ham belum peluk ta tula pokika ya leblu bong tulang pokika di itu terus aing kerehin dalam tu bong ro katin sin mol tung logodo ro ka sepango alo dilung ro ka allo se Alokka mursam lagi guri mursam lene mursam kama adam pula guri mursam lugdong to dulu lene mursam lugdara apne lugdara okom dodaje ada alu mursam porimandan kali pula bapana kus pangaje kuluk poye kuluk gela di mursanya bong nodu bong taketa labda lugdong bum pakai dalam nomor poe atau kepak di dalam lasu lagi. Oh isi lo tuh dalam bezenam pida kan, orang kesupa aja kangku doka. So sampai sekosek dola itu madan komendo lebih lang deh. Pak puluh gelam lah poe ke kangku doka. Oke alang amdu pona. Okoy pagayon na gidubo nga dan pila dim dan spagleg dubo ini kato se dim mo pum ko lukta adok ayob lugela sama ayob duisu poe duisu gelam rubum do kulug lugge kan gato ka finally dokano ka aise kapkaran mo video sem komendo lo bilang gal pangodo poe sama yung ke rana medali lang lagom rangka kasi bagori asar mata jangan mang ada apa deh ada kasih like video segolong leh bong ada anu video lo sulang tuh koda bye bye